एफ सी ए जोनल हेडक्वार्टर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तो कहीं तो तस्वुर खुद करेगा पदा कि हम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स असते आ टर्न को अयर बदल को एक इंट्रोगेशन सेल लिए तुका ई मानी गप्पा जनगा नया है ई पाकिस्तान वती जिंदे ह्यूमन राइट्स कमीशन ही गप्पा जनगा ई मनी गप नया मां पाकिस्तान वाजे पाकिस्तान मां बलूच मन इच्छु ताकत नहीं कि एक इल्जाम भी जन नहीं मुख्तलिफ बलूचिस्तान इराक हस्ता उदा स्टूडेंट गिश्तरी हमें गप्पे सरा दराएगा कि یک सक्की सीरियसली कंसर्न नहीं मामला वशी के सकबाज सीरियसी और संजीदा और काबिल मुज़म्मत थे मतलब इसी के अमा जागा ये मुकद्दस जागा के आइया तालीम हासिल करने के मर्दम रवनते इल्म दरबरगा रवनते नो आ जागे तो का कैमरा विजा में मातानी वाहरानी और ब्रातानी और टीचर उदा स्टूडेंट्स और दिगे आम एडमिनिस्ट्रेशन मर्दमा आहानी अराबी अक्स कस्ता मतलब वाशरूम में तू का पसीले चमशूदे तू का CCTV कैमरा जता पदर अंदा ये अमी अक्स जुर्तगा हर एक की के एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी के खिलाफ माइश का नगाई मतलब इसी वाइस चांसलर के यहाँ सपोर्ट करने का नहीं या वाइस चांसलर काराना सपोर्ट न करना ब्लैक मेल करने का इस्तेमाल करने का होगा हाँ और ये सक्की बाजी मतलब इसी के सीरियस इशू मोरली मतलब इखलाकी तौरा इसी ए छोड़ा तो ए छोड़ा जवाज शिरा तो पेशकत न करने वो ए छोड़ा ही एक्शन जस्टिफाई करेंगे नबी वत बसूच बेचार एक मर्दमी है तो ब्रांडगी पूटवा विकश और पदा हमी मर्दमारा बेरे ब्लैकमेल बिकने आखो जाम वरी जहनी नफ्सियाती सिचुएशन ही तो को बस गए पथार बेचार तैयार चूं बीती हम मर्द में जिंदगी हम मर्दम बार बार हमें सोच गए कि मैं वतर बकुश वतर जिंदग बिकना ए अमेदा के मैं चुका मैं ग्वारा मैं ब्रातन रहा हेल हासिल करने का हाँ तो हाँ ना एक अच्छी जहनी कैफियत है तो का बरे कि आ डिप्रेशन शिकार पे बनते हैं आ तालीम हासिल को जा करते हैं आ वती ज़िंदगी से वत बेजारी बनते हैं एक पहलू ही वती जागा है मतलब इसी की कबायली सेटिंगे भले यूनिवर्सिटी है जिंदे एडमिनिस्ट्रेशन के ए वर्ड का नगाए आइए मुहरक चिया मतलब इसी के आ छील उठनते इकार चिया बुगाएं ब्लैक मेलिंग चिया का नक बुगाएं इसी पुशदरा तरह बलूचिस्तान पूरे अमा सियासी समाजी सिचुएशन है मतलब इसी के वाक़या एजबर जदा न बनते हैं आनी लिंक्स ज़रूर सोसाइटिया गो अमगरेज बनते हैं मादरोस सरपदें के बलूचिस्तान एक सक्की अराबी इंसानी यक्कनी एक सक्की अराबी सिचुएशन है तो गवज़ गए और आउदा मतलब इसी के तालीमा चबगैर तमाशिया तबियार त सियासिया त अच वड़ी इंसानी हकूक मतलब चुशी आकी नहीं क्या ये पादमाली का नहीं गए ये आका नहीं पादमाली का नगा रियासत जिन मतलब ये चेयरिंग अप पे नहीं अनुगिया का तो HRCPA ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट है तो बेचारे आ क्लियरली कुछ गए कि बलूचिस्तान अंगा तक नेगलेक्ट करने हो गए मनी आला पुजदरा ये दुआएं कारानी पुजदरा बलूचिस्तान सियासी हालत निगमा वड़ी ना वड़ी से आदि अस्ती तो हमारी चूंग इंदगा ये हालत बलूचिस्तान है वड़े एक सेमी ट्राइबल इलाके ये कबायली जागे या एक मजने सीरियस मामला ही ये हर जागे तुरी विभूति ये मामला हराबत आगा ये वेस्ट तहा हम चू कैमरा चीर दिया विभूति ना सर्वेलेंस सीर कने विभूति नहीं मामला सक्के हराबे वड़िया शुतगा वेस्टा व ह्यूमन राइट्स वगैरह अच्छी चीज असते स्टूडेंट राइट्स अने तो दिसा बाजे स्कैंडल बुतगा चिचू स्टूडेंट्स मात्र कोष्टा वत खुशी कुता बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी अहमियत खास इनकार कुतना का कि बलूचिस्तान तहा हर्च पड़ी है मर्दुम भी सियासी मर्दुमी गैर सियासी मर्दुमी कानून साजी भी बिते उस्तादी भी या के आम सोशल वर्करी भी बिते बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी या बलूचिस्तान हर चुवड़ी मर्दुम दाता बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी च बलूचिस्तान नसिस्ता
خاص کر بلوچستان سیاسی و غیر سیاسی مردمانی واسطہ یک انتہائی مقدسیں جا گئی. تو یک بعض اہمی پوائنٹ دات گا کہ بلوچستان یونیورسٹی ہفصد ایف سی والا تعینات او ای پرمننٹ شاری جا گئیں. مطلب ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی جونیئر فرنٹیئر کارپس یک ملٹری یا پیرا ملٹری مطلب نیم فوجی آرگنائزیشن کہ برٹش راج زمانہ بنائے نگتا کہ فرنٹیئر زگیشتر آنی افغانستان فرنٹیئرس کی بتا مطلب آتی میں پاکستان وانا بیتا یک نیم گا بلوچستان بیتا دومی نیم گا دا پختونانی ایریا بیتا مکہ قبائلی علاقہ بیتا یہ فرنٹیئر کارپس عمودہ یہ کار بیتا مطلب اسی کہ یہ انگریزانی بخشت کی دادی کے مرچی انگا میں سرا توکے ایچ آر سی پی میں نو کی رپورٹ کے تقریباً یہ واقعہ مطلب اسی کہ بلوچستان یونیورسٹی کے اسکینڈلز کے ہستے ہیں یہ دیما آگا چاپتے کی پیش ایچ آر سی پی رپورٹ ست کا رپورٹ تو کا امی لکھتے گا کہ افسد تھا بغیر تا 400 فوجی اور ودا مطلب 400 اور ودا استی کے ہستے ہیں اور بلے ایشانی تعداد افسد کردہ کہتے ہیں اچھو فوجی یا کھدارہ یہ تو کا کہ آئیے اسٹوڈنٹس نی تعداد 10,000 اسٹوڈنٹس اور افسد فوجیاں اگر تو سیمپل میں تا کیلکولیشن بھی بکنے تو آئیے بچارے اسے مطلب اسی کہ اور 14 اسٹوڈنٹ سے اور 14 طالب علم سرا یک فوجی یہ فوجی مطلب اسی کے تو پوچھتا رہتا یہ فوجی اور ود کے طالب علم بلوچستان یونیورسٹی تو کا پترا آہانا پٹ پول کنک بیتی آہانی چیکنگ بیتی مطلب اسی کہ ادا تو وانگا پیدا کہ تو گندگا ہے کہ اچھو مزنی فوجی کے یک پورے ملیٹرائز زون ہی تو بنائے تھا ادا صبح سرا تو پوترے یونیورسٹی کے در چیکنگ کنک بھی بیتے 4 مردم اسلحہ پوچھتا تھا وہ انچو امیجان کن تو تصور کنک گئے کہ مرچی ادا برانی واقعی بو بھی آئیں تو ذہنی طورا وان کے وسطہ تیار نہ بھی اور دومی اشیں کہ مطلب ایک ٹرینڈی یا پروفیشنل فوجی یا کہ ریسپیکٹفل فوجی نہیں انتہائی درجہ بدتمیزی مردماں مطلب اشیں کہ آر جاگہ یا مطلب ناجائزیں جاگہ بھی 10 جنا تھی ترا وڑی نہ وڑی آر چھوڑا پشل کرنے کا تیار مطلب یہ پاسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ماں کے پاکستان بتوں میں زندہ یہ پاسٹ ہینڈ ایکسپیرینس منی گما ماوتی کے بساج سوار بتگی تو تر چیک پوائنٹ یا دارک بتا تر یہ فوجیاں آرچ وڑا پٹے تھا تر آرچ وڑا ایشن 10 جن کی بتا تر جاتے کہ تو بے بس بتا تو کچھ نہ بتا منی گمانی کہ یونیورسٹی تو کبھی امی ووٹ کرنا گا پتا مطلب یہ نہیں کہ یہ تنہ فوجی اتکنگا مدہ نشتگا ایشن وائس چانسلر ہے کہ ہمار کوارٹرز کے ہستا ریزیڈنشل کوارٹر ہستا ہاں وہ تھی جاگہ زورتا اور بنایا تھا وہ تھی ہیڈ کوارٹر اسی روشن چلتن ہیڈ کوارٹر وہ تھی زونل ہیڈ کوارٹر بلوچستان یونیورسٹی تو کہیں ایف سی ہے زونل ہیڈ کوارٹر بلوچستان یونیورسٹی تو کہیں تو تصور کت کریں گا پدا کہ ہمیں اسپورٹ کمپلیکس ہستی ٹرن کو تا یہ بدل کو تا یک انٹروگیشن سیل لیے تو کا یہ مانی گپا جن گا نیا ہے یہ پاکستان وتی جندے ہیومن رائٹس کمیشن ہی گپا جن گا یہ منی گپ نیا ماں پاکستان واجہ پاکستان ماں بلوچ من اچھو طاقت نہیں کہ یک الزامی بجن نہیں یہ آئیے ہیومن رائٹس کمیشن من غلامی من گپ جت نہ کنا بلی اما ہیومن رائٹس کمیشن پاکستانی گپا جن گا انٹروگیشن یک سیل لیا یہ جوڑ کو تھا اور اما یہ چھوڑی اسپورٹس ایکٹیویٹی نہ بتا اور پتہ ای رپورٹ تو کا باقاعدہ لکھتا کہ طالب علم بغیر تا پروفیسر ٹیچرز ایک اپنے سر شکایتیں کہ جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ جتا اور سی سی ٹی وی کیمرہ آگوش گئے کہ ایف سی مانیٹر کرنے گئے رپورٹ تو کا تو بیچارے مطلب اسے کہ ای اسکینڈلز کے سیکشول ہراسمنٹ مطلب وہاں فوٹیج گرک بوگا ہاں برہنگی فوٹیج گرک بوگا ہاں یا کہ 2 جنے کیوں بچکی جاگا نشتا گپ جنگائیں وقت موات آہانی پوٹو و فوٹیج گرک بوگائیں رندہ آنا بلیک میل کنک بیگا
ایشیا مطلب سارولینسا و ایف سی کا نگائے نا یہ مطلب اسی کہ تو آرتا مزنی یک فوج یہ ملٹرائز کتا ادا تو سیکیورٹی اور پرائیویسی اور ہمیشہ نہیں بنیادہ کے حالات خرابا بھلے پدا ما گندگائیں کہ حالات ہم یا وہ خراب کرنے گئے یونیورسٹی ایجوکیشن مطلب اسی کی تو پوری یہ تباہ ہوتا ہے بلیک میلنگ ایک مزنی کلچر ہی تو پہلا ہی تھا دو اسٹوڈنٹ کجام شر اسٹوڈنٹ ادھر کے ذہنی دباوے تو کا شکاری اسٹوڈنٹ اور کجام معاشرہ شرکت کا مطلب 2016 ہے بغیر تو مرچی عمل بوگا ہاں اور اسی شکایت کنک بتا اور بلوچستان ہائی کورٹ وقت از خود نوٹس ضرورت ہے مطلب اسی بلوچستان ہائی کورٹ از خود نوٹس ضرورت ہے پھر ایف آئی اے گتا یہ چیز انویسٹیگیٹ کو تگاؤں مطلب یہ چیز انو دیمات کا شیر دیر نہیں سے 4 سال یہ کاروائی بوگا ہاں اور یہ پروٹیسٹ مطلب اسی کی بوگا ہاں بعد ہی یہ پروٹیسٹ دیما بروا یہ ایک فارمل شکلی اختیار بکنا اور یہ دعوت دی بند مکھنا تاکہ یہ مسئلہ ایجنٹ ال نہ بیتتے ہیں مطلب اسی کی تو سرویلینس کیمرہ تو ورک فورس ہے یار یہ تو کینڈا ہے تو بھی کینڈا ہے نا تو تی امپلائی سرویلینس کیمرہ جد کو نکھنے یہ چوڑا جد کو نکھنے کے آکار کرنے گا نکھنے گا مطلب یہ مزانی انسانی حقوقی یہ کمسی فعمالی ہے تو اسٹوڈنٹ سرویلینس کیمرہ جانے کے چی کرنے گا ہاں بلیک میل کنے پتہ مقصد ہم ایچ آر سی پی تو رپورٹ حیال کو تا یہ مقصد ہم امیدات کا کہ مزنی وجہی اشانی پوٹینشل پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اسٹوڈنٹ آنی ہمیں چاہ رہے ہیں کہ مثال برا بلیک میل کریں گے ایک امیتی میں کہ بلوچستان حالات خراب ہوگی اتنا سیاسی حالات کہ سیاہ ہوتی خاص کر آرمی جنگ کمیٹی میں ہاتھ نو ای برا اما کھلن ڈم پالیسی کے شاہ عورت کا کھلن ڈم پالیسی ہے تو کا شم بلوچستان یونیورسٹی اما کے گیشترے آؤٹ سپوکن ترے ایکٹیوسٹ بغیر تہنا ای نا کہ تو سیاست یا سیاسی مردمی ہے آگاں تو کجا نہ کجا بلوچ ایجوکیشنل ڈیموگرافی سرا گپ جنے آگاں تو کجا کوٹھے سسٹمانی سرا گپ جتا کنانے علاقہ بما یا آوارانے علاقہ بما اگاں ایک اسٹوڈنٹی داد دوازدوانی بعض مشکل سرا اچھو کوالیفائی بیتے آکے بلوچستان یونیورسٹیا داخلہ زوری بنائے اچیومنٹ ہے تو وحدی کے بلوچستان یونیورسٹیا روے ٹھیک ہی تو سیٹ کوٹا نہیں انچی وڑیا کو تھا کہ طرح برابری ہے بنیادہ مردمان گوما اسٹوڈنٹانی گوما کمپیٹ کرنے گی اس یک بلوچ اسٹوڈنٹ یا ای ایشوز ہم اور تگان چست کو تگان کہ میں کوٹا سسٹمانی مسئلہ ہیں تو جاگئی کریک ڈاؤن اتہا ای وڑی جنون وائسز ہم گپتگان چست کو تگان بورتگان نو ایف سی یا گنڈا راجی و چونی یا پوری بلوچستان تو کا کتا نو جب بلوچستان یونیورسٹی تہا پریزنس دار کے مقصد ہمیں دیں کہ ماں اویئرنیس کے چیز دیں پولیٹیکل اویئرنیس بھی یا سوشل اویئرنیس بھی آئیا چا جاڑا اچھا شروعات بگنی تو جب قوم یہ یا پورے مسترین ڈرائیونگ یا انرجی فورس کے ہستے آئیے نوجوانت آئیے اسٹوڈنٹ لائف تھا یک چیزی بعض امپورٹنٹ ہے تو اگر خیال کریں کہ آتی پرسنل ایگو جن دیں آتی یا کما یک جوشی یک پیشنی یک جذبی جاگے تو اگر تو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہی ہے تو سوشل ورکر ہی ہے تو ذہن تھا تو آئیا را دل سیت کو پیشنی ہے گوما بری دیما یہ سرویلنس کیمرہ کے شنجتا گا تو امیجن بکا کہ یہ کیمرہ یعنی جانے کے جا گیا تو یک اسٹوڈنٹ ہی کہ ہوتی پورے زندگی جوانی پی کے سرائیں یہ ایگو ہے جند یہ پرسنل اما کانشیسنس کے ہستے ہیں ہوتی ٹاپ پی کے سرائیں تو آئیے کانشیسنس سے سرا جانے کہ بھی یا وہ سیکشول ہراسمنٹ تی مقصد ہیں یا وہ ٹھیک ہی تو چوبکا کہ مرچی آدھے میں واسطے جاسوسی بکا کجام مردم پولیٹیکلی انوالوڈ ہیں کجام مردم اگر تو نہ کھنے جاسوسی معاشا انٹرنیٹ دیئے یک پرائیویسی یہ مسئلہ ہی تو پرائیویسی یا مردمی ہے جب پرائیویسی ایجنٹ چیئیں ایدا من تو سکیں شرنی سنگتیں بلے منی تی پرائیویسی ہے اندر تی فون ہی منی فون ہی مثال ابرا تی فون ہی کے من چستی نہ کرنا تو ماننگ سنگتی مطلب اسی جانو مرد یہ کہ دنیا فونا وائدے چیک مکن تینا آئیے پرائیویسی ہے نا آئیے پرائیویسی کہ کجام گانے ہیں گوش در گائیں کہ کجام چی فالو کرن گائیں حتیٰ کہ تو یوٹیوب سرا چی چارے چی نچارے تی اما واچ لسٹ کے ہستے آت تھی پرائیویسی تھا کہ اسی طرح حرابی چیزی نیست اسی طرح یہ چیز نیست کہ مثال ابرا ایک مردمی ہوتی
پروٹیکٹیو ہیں کہ بھی منی پرائیویسی من بائدیں کس مزات ہیں کہ من کجام کانٹینٹ چاہ رہا من چی چاہ رہا منی کریوسٹی مائنڈ چی چکے ہستے ای تی نظر حد دیتے کہ پرائیویسی ہیں کہ بلوچستان تعلیم لیول امیچو عراب ہیں کہ گیشت نہیں ماچی گیشتریں چوک قوہ طریقے تا اسکولا وانگا نہ ہنت اور ای کے ہر کسی کے اسکولا وانگا بتا یہ ادھا تے کہ رستہ انچو قابل بتا کہ یونیورسٹیاں ہوتی چوکاں راب دیا وانگے واسطہ خاص کر جنی آدم چچو جنی آدم زی پیری میں ایک جاگے وانگا ہے کہ چچو جنی آدم فیمیل اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آف بلوچستان واپس جو تنگا درد کا شوتی ظاہر شنی پیچھے خاندان آنا خاندان توڑنا کی گپی اور خاندان مطلب اسی کہ تو بہت پریشان بے نا مطلب اسی کہ بعضی مردم ملکی صحیح نبو تسریہ گپا بلے ای نیوز کے اتکا در اتکا مطلب یہ مزنی ایک اسکینڈلی ظاہر فیملیز کے استان آوتی چکن میں سے پریشان با تو وطا رہا بکا مطلب اسی کہ بعد تہی چک ایک جگہ وانگا بی تو یہ بڑی سچویشن ہے تو کوئی چکا وان کرا ہوگا نہیں لے مطلب اسی کہ تو نہیں لے کے تی چکا رہی کہ بلیک میل بکھائیں بڑی چیزیں سرا ذہنی پریشانی ابھی بھی باندھا خودکشی بکا خودکشی بکا خدا مکان کے یہ بڑی کاری سر یک خودکشی بکا مانا لوٹیں گے کہ بکا بلے اسی کہ ایک ذہنی پریشانی مردمانا یا خرابی کاریاں نیمگا بار تھیں تو او لگا پاتے اسٹوڈنٹس مطلب پولیٹیکل ایکٹیویزم سرا چونیہ بلوچستان یونیورسٹی اما جندے وتھی منشور کے ہستے آئیے کلاس اشت آرٹیکل مطلب اسی کہ ایکٹ 1996 کے پاس ہوتا آئیے دو کلاس اشت کے ہستے شک اشت کے ہستے آئیے مطابقہ اسٹوڈنٹ اور وڑی ایسوسیشن بنایت کت کنا اوانا انکریج کنک بھی تھی کہ آو پولیٹیکلی بھی چاہے سوشلی بھی یا ارچی بھی یونیورسٹی تو کا ایکٹیو بھی اب کہ آہانا یونیورسٹی سینیٹ تو کا آنی ریپرزنٹیشن بارہ آگ کستے بلے انو کے مطلب اسی کہ اعلیٰ تانی عرب بوگے نام اسرا بلوچستان یونیورسٹی تو کا ایچ وڑی آرگنائزیشن اسٹوڈنٹانی آرگنائزیشن کے ہستے ادرا بینا یک آرگنائزیشن ہی اپچی اما ایڈمنسٹریشن جندے آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہی ملے آئیر ایڈمنسٹریشن رن کر گئے من نام منی بھی یلکتا من کے لئے یوباز ایباز ہمیں وڑی وشینا نام ہی تھے مطلب اسی کہ یہ آرگنائزیشن جند پر پروموٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایچ وڑیں سیاسی کے ہستے ہیں یا ایکٹیویٹی باہر میں بنتے ہیں ہمیں آرگنائزیشن تنہا رہا ادھر آگ کستے ہیں حالانکہ یہ وقت یہ غیر قانونی کاری کہ تو ایسوسیشن بنائیں گا یونیورسٹی تو کا نہیں لگائے اسی مطلب اسی کہ تو آئینے یہ پادمالیہ کا نگائے بلے ملک پاکستان ہے پتہ ملک پاکستان ہے بلوچستان ہے تو کہ ایچ وڑیں آئین و قانون ایچ نیستے ہیں آؤ طاقتوریں اسٹیبلشمنٹ کے ہستے ہیں ارچی لوٹیا کنتے ہیں دیکھے مطلب اسی کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم میں دارگے ایک مستری وجہ اسی کہ انو کے بلوچستان اعلیٰ تھا مطلب اسی کہ بلوچستان تو کہ ایک مزنی باہری کے ہستے ہیں پاکستان چو وش نہیں آجوی لوٹ گئے مطلب ڈیمانڈ کرنے گئے ایک مزنی موومنٹ ہی تو زمانیہ چلا گئیں اگر مطلب اسی کہ ایک بری نظور بھی بری دیمہ کہتے ہیں تاپتات سالیں یہ چیز بوگا ہاں 2016 مطلب اسی کہ اعلیٰ تانی عراب کرنے کے نامہ اور یونیورسٹی سرا ایشاں پورا مارشاء اللہ جاتا اور ایچ وڑی چیز کرنے کے نیلا اسٹوڈنٹ موچ باں آنا نیلا اسٹوڈنٹ مطلب اسی کہ میں چھوڑی ماچو کے ٹوائٹر میں گند گئے انو دیمات کا اور ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتا مطلب اسی کہ تربت یونیورسٹی ابھی گئے تا بلوچستانی یونیورسٹی ادھرا پنجاب یونیورسٹی ابھی ریلی ادھرت کا شکل پا مطلب اسی کہ ماں منی جیند پرسنلی یہ تو واشنگ کے بعد سندھ یونیورسٹی تو کا اشیاء ریلی ادھر بے اشیاء پاکستانی آرٹس سیاسی جماعتی مطلب اسی مسلم نیون بھی کتاب بھی تھا اور بڑی مردمانی سپورٹ حاصل کت کنے تو ای بارہ ای سکی شریں کاری مطلب اسی تو کا علیحدگی آئسولیشن ہے کہ بلوچستان نہ ہوتی کارا ود دیمہ بارتی ہیں کارشار نہ بنتی ہیں تو ملک تو کا نشتگے اسٹوڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہ تو باید ہیں آدھگے آرگنائزیشن میں یک وڑی نہ وڑی کوپریشن ہی بدار تو یک پریشر ہی بیلڈ بکاؤں تاکہ مطلب اسی کہ منا اچھو گمان نبی کہ
FC वरी ताकतवरी ऑर्गनाइजेशन या इवरी या यम गुमूरी भी गुशा वारते हैं इग अपसरा भले इशे के बल्कि CCTV कैमरा के असना आना खत्म करने बिते हैं और कमो नरम तर बनती चीज हाँ जायद बच्चा याक गपियास ना सर याक ठीक है भाई पाकिस्तान गुशी के मां बलूचिस्तान तहार यक की के आजादी गप्पा जानत आ हर सेक्टर ये तहा भी बितने बलूचिस्ताना मां यर नेली तो लाजुम इदा ब्लैक एंड वाइट थी अगर या वो पाकिस्तान आ प्रो पाकिस्तानी बु ग्रीन झंडे दस्ता बेकम o jiwe Pakistan bekan guro mantra içine gushi turi to mastere doz bebe turi to mastere drug dealer bebe turi to mastere criminal bebe ma tarkilni baki eç wada individual ya ke infradi ama open mindedness saste ma ayara encourage na kahin भले बलूचिस्तान है पूरे सियासी सवाल के ई हफ्ता साला तक बलूचिस्तान जंगाई और अजागई के बलूचिस्तान आगा जंग ना कोता सियासी मूवमेंट भी था बलूचिस्तान है आया नहीं था मस्तरे अवली पॉइंट आची एक पॉइंट भी था कि भाई बलूचिस्तान तालीम बदे तालीम नीस्ते दुनिया या मर्ची पोलियो वाला सेंती केरा दाला एक दो पठानी इलाके एक दो केस दर के एदा बलूचिस्तान ती गिश्तरिन केस दर आया पूरी दुनिया या मर्ची इंटरनेट कुजा रस्ता लाइक इंडिया वडे मुल्कियत का और कसरा मोबाइल तहा इंटरनेट ताके गुनी तई केरा रुचि मर्ची का तके साली कभी भी तुरबत बगैर ये इलाके तू 2G चला गई आ इलाके तू का इंटरनेट ही न दाता यानी बलूचिस्तान द्राहे रह डारा सी कम में ओ आया ची मस्तरी ओ हसास्तरी चीज के बलूचिस्तान ओ मस्तरी अवली जंग के पॉलिटिकल मना याद है सियासी बहस के तो कोता गो पाकिस्तानियां या पंजाबियां के भाई मना याद का मा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ये गप के चला गा बुता गुड़ा अवली गप पशानी अमी बुता के भी शुमे कर रहा हुआ शुमारा सरदार वान का नेला इता लाती सरदार जर्रा वर गाया होती इलाके अन तू का स्कूल नेला जनेना वान का नेला गोंडुई चोक्का ओ इब्द्रो गैरतानी मसले एदा वो इंतहाई बदनीयती थी स्टेट हैगी वो स्टेट है जन ना फकत बदनीयती आ स्टेट आ ई के FC उती दाश्ता या आर्मी हेडक्वार्टर्स आंची के पूरी क्वेटा एक गैरिसनी जोड़ को था एक वर्चुअल गैरिसनी आ स्टेट आ ना फकत उती बदनीयती आ पेशदार गाई तरह आई आ ऑन कर गाई पाकिस्तानी सिलेबस के अच्छी हस्ते अब आ इंतहाई हराबें और द्रोगबंदी सिलेबसी तरह हमें सिलेबस वाने इनके वास्ता आइए गिफ्ता गुलाम अच्छी गंतर वाड़कन गाय ई एक कॉलोनी है अमा तो दिस्तगा के इंडिया है बर्तानिया है अमा जमान का इंडिया है गुमा छोने वड़पेम को था वांगे सक शरबत बात शरबत का होती जमान का ये मर्ची मॉडर्न डे एक वर्स कॉलोनी पाकिस्तान का गाय ये मर्ची तो दिस्ता जी बलूचिस्तान असेंबलिया यक मोशन ही पास कुतगा और ये मोशन आशा यकवायरी एक प्रोबी गप जता मतलब इसी के सना बलूच तजवीज दाता BNP मेंगल ने मगचा या कमीशन ही बनाया था पता पार्लियामेंट या मतलब इसी के दुआएं हिमायत को था और एक कमेटी बनाई था कि प्रोब भी बीते ये बारह मतलब इसी के एक पार्लियामानी कमेटी ये कार इसी के अमी हो रही के एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ही चुके या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ही या के दिगे रादंती आतना इसी के प्रोब कंती फैक्ट फाइंडिंग आयरा मतलब इसी के दिगे सजा और जजा दिए गए छोड़ी ताकत वो नहीं थी बड़े माँ पाकिस्तान तो का माँ अरवद दिस्ता के मनवशे अराबी कारी मवशे सक्की शरें कारी बिल्ली इन्वेस्टिगेशन भी थी बिल्ली ये होती कार्रवाई करती भले पाकिस्तान है और खासकर बलूचिस्तान है पाकिस्तान है तो का मतलब यूँ बाजी कमेटी बनाए नक बनते हैं या तश्कील दिए बनते हैं ना मतलब इसी के पावर भी दिए गए बित्ते भले एच वरी रिजल्ट आनी दीमा नहीं थी बलूचिस्तान चुनिया बलूचिस्तान असम्बलिया वो कसमान यारी बलूचिस्तान असम्बलिया दुनिया रेजोल्यूशन पास करने की वजह बलूचिस्तान पिलान जा गए कार मतलब इसी के बलूचिस्तान हुकूमत बगैर बुता चाइनीज आई टीका दाते का बलूचिस्तान हुकूमत सही नहीं कासी मोरी घोषणा वारते हैं बलूचिस्तान हिसाब नहीं आउदा मतलब इसी के नासिर जंजुआ या के जनरल आर्य की एस्टेब्लिशमेंट अच्छी लूटी आमा का रखा वाने के पमाग होती बेहस लिमिट बिकनी वो पदा ब्यारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी निमगा ऐसा ये मजनी फौजी पाकिस्तान है और प्रदेशी के मजनी नीम फौजी अदारा हाँ
ای لاپ لوٹا ای تو داشت گئے ای پرکس لوٹا ای مطلب اسی کہ ای طرح کو اما فوجا کو وفاداری پیش کریں گے وسط طرح ہاں شری دیما اما چیزیں دیے گی ہیں شانا اور فوج وتی بجٹ استعمال کرنے کی کوشش نہیں یا آلاتانی عراب کرنے کے نام ایجوکیشن ادارہ ہیں تو کا آلاتانی انچو ادارہ کے نام یا کہ سٹیزن ہیں تو کا نام ہے تو کا وتی فوج برتا عمودہ نادین تھا اور اما صوبہ چا بجٹ کش گئے ہیں یہ بشانی لاپا صوبہ دیا گئے ہیں مطلب بلوچستان یعنی بجٹ گیستری نیم سیکیورٹی مسئلے سر آلاتانی عرب ہو گئے سر ہو گئے پرچہ کیا دا فوج گش گئے کہ آؤ ٹھیک ہے ماری آلاتاں کنٹرول کریں بلے اسی کہ اتائی ذمہ داری بھی کہ چو بجٹ تو پاس بکم پر سیکیورٹی ہوستا نو مطلب اسی کہ یک انسٹیٹیوشنلائز تورا اما کے بلوچستان لاگر ترین بجٹ بلوچستان ہے مطلب کمزور ترین نزور ترین کم ترین بجٹ پاکستان ہے بلوچستان تو گئے بلوچستان ہے تو اگر سیکیورٹی نام آلہ تنی عراب کرنے گا بجٹ نہیں ہوا بے برے پاش کا پیچھے وجہ تو ایمرجنسی حالات ناپس کو مطلب اسی کہ ایچ وڑیں دے کاروائی نبی وہیں کے ریسورسز استا ایمرجنسی کنٹرول کریں گے استا کارآمد کنک بنتے ہیں نو مطلب اسی کہ پاکستان ہے جندے مطلب اسی کہ طارق علی افضل بغیر یا کہ دیگر رائٹر استا انالیسس استا کہ آج چکم وہ ملیٹری سرا مطلب اسی کہ مزن نامہ تنقید کرنے گا ایچ وڑیں چکو پد نما آنی کچھ کا مطلب اسی کہ ای فوجا وہ تھی ابتاد سالہ مطلب اسی کہ تو کا اسی گیشتر میشن کے گتگا انٹرنلی گتگا یہ وہ تھی داخلی جنگانی تو کائیں بری دہشت گردی نامہ بری علیحدگی نامہ بری ایمرجنسی و اسلامائزیشن نامہ بری مارشل ہے صورتات کا کہ ملکی حالت قطرہ تو کہیں سلامتی قطرہ تو کہیں آنی کچھ کے مطابق مطلب اسی کہ پاکستان فوج کے ہستے انٹرنل مسئلہ نہیں تو کا گیشتر انوالو ہیں تاکہ وہ تھی بارڈرانی کنگا کچھ کہ پاکستان فوج تنگ روچ مرچی تک جنگ نہ کٹتا مطلب انڈیا کو 5-6 جنگ کو نہ کٹتا گی افغانستان کو مارودہ جنگ وغیرہ چیز ہستے پروگزیانی ذریعے کار کنگائیں بلے کنونشنل وار نہ کنتی پرچہ کہ پاکستان فوج ایک تھیوری آگوشن کہ ماں کنونشنل وار کت نہ کریں ماں یعنی سک نزوری میں ماں چو میں کہ ریسورسز نہیں کہ ماں کنونشنل وار کت میں کریں اور امی وسطہ آہاں نا یہ مزنی فوجا یک کی وشے کہ دفاعی بجٹ ضروری تھی دمی اشیں کہ آئیا اندرونی طورا امی چو آلات سیکیورٹی و سالمیت ملک کے نام اسرا آلاتانی امی وڑی یک پوٹوئی یک امیجی پیدا کتا تاکہ سیولیان یعنی بھی امی چو بجٹ کے ہستی آہاں بھی قبضہ بکنتی نمگا آئیے مطلب اسی کہ ملیٹری آئیے اکانومی یا کش FWO عسکری بینکیں ای پارکیں آ پارکیں شنپی کش وہ تھی کنگائیں مطلب ٹھیک رانی نام آدھے کارانی نام آؤ دا پیسہ کمائیں گے دڑا دڑ پیسہ کمائیں گے بلے دروائیں مطلب انسٹیٹیوشن استا خاص کر تعلیمی انسٹیٹیوشن ایشانی وائس چانسلر ریٹائرڈ پوجی دیکھے ایڈمنسٹریشن رجسٹریشن دیکھے ہمشی نہیں پورے کراچی یونیورسٹی دروائیں ہاسٹل کے نشتا رینجرز نشتا نا چی پیرا ملٹری ادارے بلوچستان یونیورسٹی کا انچو تربت یونیورسٹی ہاسٹل انچو شا تربت یونیورسٹی نا ڈگری کالج وغیرہ ہاسٹل انگا تک باندھ نمرچی ملیشی کہ آئیے پوری یہ لاپ لوٹا جاگا لوٹا وہی فوجی پوچھ لوٹا شانی وسطہ ہمیں بڑی ترتیبی جوڑ کو تھا بچہ تو نو گندگائے پاکستان ہوتی جندے تو سینٹرہ توری پاکستان بچار پنجاب حالتاں بچار سول ملٹری ریلیشنز کے نیچے لگایا یا پختونستان بھی یا ان جاگا بچار یا سندھ بھی پاکستان وقت انو سکیں حرامیں حالتاں چی گوزگائیں شاریں نو ای سجیں حالتاں تو کا بلوچستان خاص کر بلوچستان یونیورسٹی اچھے مزنے ایک سکینڈلی بھی او ای سکینڈل نہ فقط نہ بلوچ ایجوکیشن سرا ایک مزنے نقصانی دنتی بلکہ بلوچ ما سوشل کوڈ آف کنڈکٹ ہستے ہیں کہ آنر ہستے ہیں آئی سرا سوالیہ نشانی چست بھی تھے
o ike mardomani deletaha ke ek mazani sawali atkago irbuta nu mardom zaire uti chokkani radiga chicho wanaga radiga chicho randa sochant peker kanant I chum bekanant yana manila bicha stakeholders ke asta sak baza shiduka awli stakeholders ke asti matlab ishin ke balochistan ma talib ilma dummi stakeholders के हस्ते हैं families हैं और सिमी stakeholders के हस्ते हैं teachers हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी तो का देखिए 4वीं नंबर अम्मा 4 के administration है तो का stakeholders हस्ता ज़ाहिर के पाकिस्तान है तो का नश्तगा पाकिस्तानी setup है तो का हाँ आउदा ज़ाहिर stakeholders के हस्ता पार्लियामेंटें अदालतें देखिए ह्यूमन राइट्स ग्रुप के हस्ता मां गुशन के स्टूडेंट तन्ना ही कारा वथी सरा मजूरा मनी जिंदे गुमाने मतलब आ हुआ ताला तम बेहतर सर पता हो निश्त का मां हुआ नया बोले ये वथी मतलब इसी के अलायंस बाज बिकना आ सिविल सोसाइटी गुमा लॉयर्स नहीं गुमा मीडिया गुमा और द्वाई नहीं गुमा वथी आला तम बेबरा और यक शर्री इन्वेस्टिगेशन ये डिमांड भी करते हैं उधर अंशु डिमांड कनगा मतलब शिक वाइस चांसलर वगैरह शानी दर कनगे या के डीमिलिटराइज कनगे उधर चा फौजियानी यो FCA कशगे डिमांड वो गई डिमांड होती है बेदारा सकबाज एग्रेसिव मबा मतलब शिंग के तुशिंग गलती मकना ताकि वायलेंस मबनते मतलब इसी के आज तुशिन जवाजी सरकारा मदियां के सरकारा निसरा एक मजनी क्रैकडाउन करना शुरू भी करते या के आज तुशिन नाराबाजी मकना के उधर चैमेज ब्रोती के ये वजह ईशानी एजेंडा देखिए डन्नी मुल्की यानी एजेंडा निसरा कार करेगा हाँ और अच्छी मतलब इसी के तालीम इदारा भी बलूच सियासी पार्टी भी हस्ता आज ज़्यादा ये सिचुएशन एक्सप्लॉइट करने की हम कोशिश मकना मां गुस्सा के प्योरली एकेडमिक या सिविल सोसाइटी है और एकेडमिक और सिविल सोसाइटी है और एक लॉ एंड ऑर्डर एक सिचुएशन ये तेता बुरवंती और ये मसला हदी में बरंती और ये मसला मतलब इसी के इंटरनेशनल मीडिया चुके त पाकिस्तानी मीडिया और ये के राबता भी करना कोऑर्डिनेट भी करना और अगर चारां के चुरानी इसती बेचार टूल्स हस्ता तो वो थी एहतजाज करने तो बाइकाट करने क्लास नर हुए या के तो टीचर्स नहीं बाइकाट भी थे आए तो का भले इस मतलब इसी कि एक ग्रुप भी एक सेक्शन ही वो तरह इच्चो एक्सपोज बगा क्या दीमा होती और पता टारगेट करने भी बंदी माँ हाँ मनियाला ये बाज इम्पोर्टेंट पॉइंट ही तो गप्पाए पता इधर एक डिफरेंस ही कहते हैं कि ई के मामला बुता स्कैंडल है ई लेजिटिमेटली यक सक्कें गलतें मामला है सक्कें गलतें कारी बुता ई है छोड़ी दुनिया तहा है छोड़ी जमहूरियत है छोड़ी कानून है छोड़ी एथिक्स ई गप्पे इजाजता नदियंत की यूनिवर्सिटी इंतजामिया यानी मर्दों होती चौका रादियां यूनिवर्सिटी वाने के वास्ता यूनिवर्सिटी है मोस्ट ट्रस्टेड आईए मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जिंद बाकायदा ई गप्पा गिरगुता के शा वीडियो चीरदातगा अमी वीडियो ची स्टूडेंट ब्लैकमेल कुतगा ई वती जिंदे तहा मामला या कंचे मामला ही के तीवगे बलूचिस्तान इसी तहा एच वड़ी बायने फर्की मदारी के तो कुजां सियासी पार्टियां ची ताल्लुकदार है या कि कुजां मजहबी मर्दमी है तो या कि कुजां नहीं मर्दम है तो वानगा हां दुरा ब्लैकमेल बुत ई में आओ की नस्लें मुस्तकबिल मसला इदा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ई स्कैंडल मा शुमा बच्चा वती पूरी माउती मर्दमानी तबीयताऊं जाने माउती मर्दमानी माइंडसेटाऊं जाने इदा इच्चो साला रन लगा मैं मर्दों ईगा पा कन्विंस बुतगा के चुक्के वानी ना खासकर जनी चुक्के वानी ना यक सक्के शर्रें गप्पी वो अगर तो यक जनी आदमी वाने तो पूरी नस्ल ही वाने वत पूरी नस्ला उतिगा वानी नहीं नु ई मामला जिंद अमिच्चो मनियाला मजा नहीं कि ई मामला तहा इदा अगर स्टेट जिंद वत नु ज्यादा ही नहीं बेकन तो स्टेट जिंद वत भी थे कि इदा पॉलिटिकल नाराबाजी वगैरह चुशिन चीज बुगा ये क्रैकडाउन ई मॉरल अथॉरिटी स्टेट के रन नीस बायद मबिते
او بلوچستان سجّیں ہلکا ای جا گیا تو ایگریکلچر چی تعلقدار ہے تو تا بیکاری ہے تو ارچ وڑی مردمی ہے ای بلوچستان یونیورسٹی اسکینڈل وڑی نہ وڑی تئی سرا اثر انداز ہیں پچھا تی آؤ کی مستقبل سرا اثر انداز ہیں. یہ ایک سکین سیریس مسئلہ ہے. اور دیکھیے ایک ریکویسٹ یا کہ تو کوئی ایک ایشیں کہ بعدیں اما کہ فیملیز استان یا کہ مات پت استان بتی خاص کر چکانا ایک اپا اجبار دل پروش مطلب یہ کہ ایک پریشان مبا اور وتی چکانا چا وانگا مکشا پرچہ کہ مردم لوٹاں کے یا کہ بلکہ ایک پلاننگ یا انچینی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ لوٹی کے بلوچ موان انتے یا کہ نو فیملیز مات پتانا بعدیں وتی چک گیش وانگے نمگا را دی گیا ایک اپے وستا ایج پریشان ہوا پرچہ کہ یہ چکانی جندے غلطی نہیں ای غلطی مطلب اسی کہ اگر یکی شکار ہوتا ہے ایک اپے آئی یار ہیچ پڑی تاج نو بجنی وتی دلے تو کا آرگی نہیں پرچہ ایشی ای عملے تو کا آنی ایچ وڑی دستمان نہیں ایشی تو کا آنا ای وڑی گلٹی یا وتی سرا یک بلائیں وطارا پریشان کرنے ایچ وڑی ضرورت نہیں پرچہ کہ ای کار گوں سرکار کے ہستے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہستے ہیں بلوچستان گوں ہفتاد سال کا نگاہیں پیدا کی ای آنی کریکٹر سرا یک داغ ہی نہیں ای آہانی وسطہ یک بدنامی ہی نہیں ای بلکہ ماں آنا سلام پیش کیں کہ اچھو وعدہ تک انگامی یونیورسٹی تو کا موجود ہوتے ہیں منتگے یک سکی مزنی امتی لوٹی مرید سکی مزنی امتی لوٹی اما مردم کی سچویشن گستگا سکی بہادری مردمہ انتہائی بہادری مردمہ مارا ہمیں مردمانی سر فخر کنگی مارا ہمیں مردم کے ویکٹم گتگا مارا فخر کنگی مارا عزت دی گئی مارا آنا میں راجے بھی یا کہ بلوچستان ہے مطلب بہادر تری مردموں سے یک کیا کہ مرچی پدا وہاں ہمت کو تا شتا ای راز پاش کو تا کہ بھائی ای وڑیں کار بو گئیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو وہاں گپ جتا مطلب یہ سکی مزنی بہادری اور بلوچستان مردمانی مزن دلی و بہادری و آنی جوانی آئی پیش کنتے منا یقین ہے کہ ای کار پنجاب سے بغیر تو دیکھے جاگا ای چوشیں مطلب ای اسٹیبلشمنٹ کسی دلے اس سے رام نہیں ای کار بازیں جگہ بو گئے اگر بلوچستان مردم احمد کو تا یہ راز اور پاش کو تا بلوچستان داد دی گیا ای مردم تو چاہیے اسے ماں گوشی بالکل اچھی او باید ہمیشہ کہ نو بلوچستان اچھی گیشتر مردموتی چوکاں راب دیاں تو آنے نگا نو ای یک خزدن زور آمی وڑ کنک بتا کہ بلوچستان ملکہ تھا نی دلاچا وانی نگا پروش بچا مستر مسئلہ آبی ای گپا شریعہ زانت کے بلوچے طبیعتا کہ بلوچ غیرت سرا کے ودی گپ کہتے ہیں آپ برداشت نہ کنتی یکی سک اوور پروٹیکٹیو عام مردمی اوور پروٹیکٹیو بھی ای ہر جاگی اگا ای ببتی مسئلہ ای مسئلہ ایک انتہائی سیریس و کنسرنی مسئلہ ہے نو چارگی شنت مارا گیشتر دل بڑی امی ورنہ گالی ہے کہ امی اسٹوڈنٹس کے استان کے مرچی تو دیستگا بلوچستان یونیورسٹی مرچی جنی آدم چچو صدانی صحابہ جنی آدم بس دہانا درد کرتا میں ریلی کنگا آئیتا بلوچستان جنین آدم سکے بہادر ہیں جنین آدمی نا مطلب اسی کہ امی زالبولا کے ہستے ہیں پورے ایک موومنٹ ہی بڑا ہے مرچی آہانی کردار کے ہستے ہیں بلوچ مردینہ نہیں کردار وہ شریں کرداری اور زالبولا نہیں ہم چو پختونہ نہیں ہم چو ہزارہ نہیں مطلب اسی کہ مادرہ ظلم آماچیں راج ہیں نا بلوچستانی تو کا ارچ راج نشتہ ظلم آماچیں اور اشانی زالبول کے ہستے ہیں ایسا کہ اکٹھبا اور ایک اپے وسطہ ہمارا فخر کرنے گی اشانی سر یہ زالبولانی سر ہمارا فخر کرنے گی اور سکیں بہادری سکیں سمجھداری وانندہ مردمہ اور آنی ایکٹیویزم کے ہستے ہیں قابل فخر ہے میں وسطہ مطلب اسی کہ اسمبلہ میں وسطہ اور مرچگی آلاتانی تو کا دیما درہ ہے گو بہادری گما گو مطلب ایک شرعی کاز ہے وسطہ کاز سیاسی نہیں یا دیگی چیزیں نہیں ایک تعلیمی کاز ہے منوشہ سیاسی کاز عرابان سیاسی کاز سکشر رہا موت بلکہ منو کا سیاسی کازانی بازیں کازانی میں منو کا کہ بعض وش مطلب اسی کی چو دیر بعد ایک کار ہو گئے اس بات شرعی کاری